Majikan saya kakang kula tulung nuhun petul jaluk ampun kula wis ngaku rasa pernah selingkuh demeni wong wis duwe anak telu. Enak selingkuh aja. Aja kering jaluk pegang cinta ning aa masih berat kula wis janji arep selingkuh mani wis ngeklebur ning sejerone bati putra geraja masih spesial kanggo majikan Mama Nur saya Mama Nur kita kenalin Mama Nur doang Bapak RT BGR Audio kakang pulang sayang nyuwun dihampura adus ning sumur sangan pengen lebur dosa majikan saya aja gereja lu pegang cinta nih ayam masih bareng wis janji orang maning-maning wis dilebur ning sejerone batu masih spesial ning sumur sangat pengen lebur dosa maningang mas aja gereja lu pegang cinta ning kakang masih berat kula wis janji orang maning-maning wis dilebur ning sejerone batu masih spesial aku majikan putra geraja
Berdosa aja gereja lu pegang cinta nih masih berat pula wis janji